Lana ngomyezi lokhu yena usesizeni umphathweni ayisuka akudithenga ngoba singabhokile noma ama-edithenga i-system ukubhala igama ngithi usu-unknown sekuyisho kumele sibuye kusasa nesazi sidalana bathi i-system ayisebenza ku-edithengi umyezi abamtholi bayafonelana asudlalwa ngayo wathi nokukhipha ngalona nokuthi no why is system na-edit why is system sokuthola unknown sokuthola unknown sokuthola unknown umzimba sokuthola engabhalile igama lakho umzimba wathi ngabhokile hayi asingasukwenza ingane ziyingane yebo ngiyavuma ngepemeli bathi zililona hayi kade ngisekusiniyo ewu-7 lesiphelele siyehla senyuka nasheza seyomatele sabe omatele sayithola inteni ifunayo ngizotshela ikhompyutha manje uzayisebenzi sokuhlala ngamasiphelele ngoba singabhokile no angasukudlala ngathi ubawurathina ubawurathina siphelele ubawurathina ngaphandle kwamyeza siphelele ngaphandle kwamyeza ukuyasiza alikho ihlelo likalbelalabela wongahlahlelisayesenyuka aphile imali phambili thina sishonele akuthina samthunzelele mngakhozi ukuthi sabe yiphansi ufike u-anonimini no kade ngithule ngikhathele hayi suka ngikhathele mina abenza abakhonayo phela nabemjogo ushonile ukube ngifuna besifundile ezomjoga abantu agene bazomqedela endlini hayi suka abamuhle abamthathe bamuhle mina ngishile kanjani namuhla soyakanjani namuhla ubuza ba utshelelezile bafonela ibhuti emushaka umile ngaphathi imoto iningi nge-S funini ubiza abantu nge-S bezolanda umzimba kuyosetiko senyusi mhlawumbe usenzekalala nge-S hayi suka abezinto eyodwa uma kuthi u-anoni bayabangcwaba ngendlela yabo abamthathe benenze njalo kokuye basikhombisa ithambo lakhe kodwa anazi mina sengithule kakhulu